Number one, ngokhambani crush yamina. Tagemba na tikuzi tagemba. Tagemba na tikuzi tagemba. Ngokhambani. Ngokhambani ungaribali nekuri ayi mina n'wana ngo. Ruma xikwembu. But ngokhambani I love you. I love Steve. Tagemba na tikuzi tagemba. Karana artist ne. Ngontole ngomani simone athole ni record. And that's what he Le Ishangani Gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumelisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang, shangi. Tamba hi ku riperini so loko karhi ya moja tamba hi ku riperini nchota Matsonga hinkwamu kusuka Bush kusuka Phalabura kusuka Giyani kusuka Malamulele ndhawu hinkwato loko nga yi tlanga ndhawu swi komba ka yi dumangi Tzaneen hey ayita ve hela podcast ku why ni nga hlayi Tzaneen ku ri ku ni tshama na munhu wa le Tzaneen a swi nga tsakisa ne no I'm the Aniveni famba nilonga. Yeah. Okay, on that note ne kombela ku mnyika a reminder we are nominated ka ti awards barini cause XMA. Ai. Nangu se xitsaitsa lexi nga le na Benton Wiz. Sixna XMA. Mzansi Arts and Music Awards. Mzansi Arts and Music Awards. And then it nominated ka Mzansi Social Media Awards. Okay, mara yangu kongo pila ya mama ya Mzansi Arts and Music Awards cause imagu se already se clock vote when like the vote bangakota ku vote so le ngwana to yi vula then mara nga na ku vote ndara nga yo le yin'wana so SMS lani mama 9352 45859 loko ku ne ndi xihoxo ka number leyo SMS ka yona cause ngomela mi drop and swo la ku me expose producer every time lo ku hi kombela ba ya tsala ka screen la a swi kona loko hi swi vula swi ya va ku ku sungule kumbe chana loko hetelela because swi va ku na ku loko ni ku SMS mama what swi huma la Swi huma hi nkarhi wolowo. nga ri nga hi le mahungwini cause yeah so le n'wana kambe yini Mzansi wa social media award so loko se ba kambe va tata je ku for vote njhani ta mje ku vote swa kunjani mara please hi voteleni ka mama in the meantime hi ta va kha ya kona hi 30 ne 32 wo fala 30 yeah 32 se I like ya ximandla ma vona la ko tsela ku ri Benton on the SG Podcast Network much is so la ku ku nga na xibasikira ta wo hisa homu basikira kumbe straka xa ice cream tsuvilo utako like you need ice cream tsuvilo utako lekela xona and then swi saseka masipona mablom ma la award it award 2 nela yin'wana ya tiva tshama la titala because hey kuna yin'wana award a hi tleli yona la thingwini la yi nga woniwa hi kulukumba wan'wana la ku hi yitsuka munon'weni hi ntoni nga n'wi vuli vito mara wa swi tiva na yeho kona thingwini ya riji ya hi riji liya okay so yeah man like ni vule ni ku ni mshaweta hikwini even siya tukulera hi mhaka ku ri namutla guest ya na sika tikweni riya namhla na Benton Wizi mjani Pfule mjani fuke de marrombilo nga stage Mtsamiriso ni munhu wa so ka. wo tikhoma ne mara la nga hlangana kona hinkwako ne amzange me ani vona ngisani yo tikhoma Ne? vona ngisani yo tikhoma and I'm still going hlangana because
a ni ku hlaveleni ngopfu futhi the day leri answer ngopfu hi mhaka ku a ni ri kwala kusuhani ngopfu because ndhawu la hi ri ka yona a yi ri kusuhani i that day a ku ri I think loko ku nga ri album launch ya Famanda Yeah, a ti a ku ri na yini mara African Chef yeah, yeah. because xitulu xa n'we xa rhasa na hayi African Chef ne Yeah, yeah. yeah a hi ri African Chef loko mba ngoma yo sungula ni yimbelele ngwe mhaka hi yona ni nga mi tiva yo ngoma liya Yeah. mara before nge kwalano Ben 10 ne Yeah. ya hey namuntlha hi ta vula swo tala ngopfu hi phali mhaka ku ri tsatsi lowu nga na yela hi Ben 10 Ne vona ku ya ku. no mara a hi teni so vanhu vo tala loko va mi vona a xikirinini kumbexana TikTok, Facebook, wherever va vona Ben 10 mara u fana mina a ni swi tivi ku hatla ku Ben 10 a ni tshembi ku ku na ndyangu lowu nga ta ku u tswala n'wana wa jaha va nga hi Ben 10 ja a swi kumbexani va nga va swi endleni mara a ni tshembi so na ku ta namuntlha loko ku ri la ku mi hluvula ximbalo xa music na ximbalo xa social media mi byela ku kahle ni tshami na mani ene u huma kwini Okay, la mi tshame na Nsovo ne. Nsovo Sithole ni huma tikweni le eTzanini. Emugangeni wa Nkonko. Munhu loyi a nga kula ti rhandzela Xikwembu. Munhu loyi a nga kula ti rhandzela kereke. Ni kulele kerekeni va mana me mfundhisi. So ni mkule ni kha ni landzela music hikuva ni nghena kereke chachayana and then yeah Nsovo hi yeye loyi. So miri imfundisi Imfundisi. vana kereke Kahle nje. so loko se nguma ku malembe ma pfumeli ku va nga yima va chumayela loko va ri kuleni mi ya take over njhani no nguma ha ri busy na vavasati sweswiwani a mi famba titshava mi kha mi endla theology ma twisisa kha mi gurumeka ku ri loko se va ku hayi mina ni karhele Nsovo hi le kereke yi yisi mahlweni swi endza ku yini mara Me Xikwembu ni xitirhela ku tlanga exichayachayana. that's why mi fike late that day phela futhi I think mi fike late mhlawumbe mi fambi early mhaka bete mi fambi tlhelela kaya mi ya chaya from African Chef until Oh ku chaya mhlawumbe ya chaya awa swona sweswo. bete Ngaku a ya studio lo an sure. oh so kuma ku kahle mhaka kereke yo memba ngopfu yo vanhu va tshemba ku hayi Linge oh so akereke ni matlanga ne na tlanga kereke. Ntlanga piano na guitar. bass or lead Lead. oh so no it vuya ka some music Yeah. mara ni la ku tiva ngopfu yo hala ka side ra kereke ni mtlanga lead mtlanga na piano yeah. so loko swi ta ka production like do you kuna vanhu va hambana ngopfu ndzi nga vula ku ri vanhu va hambene artist ne Yeah. kuna la yo yi la ku twa beat and then yi yimbelela sorry yi twa beat ivi yimbelela and then kuna la yo yi fane yi fika yi yima micini yi ku na ngoma yi famba so even then producer a tlanga beat a hehla ka maybe first 2 bars Yeah. mshana yimbelela like a full bar ne aku ngoma lewani yi nge cici la yi tshama kwala so mo kuma leswi ni nga swimbela lawani ekwanela yo yi ta na maybe xi sound nine xa melody or ivi yi fika yi nyika producer okay na ku endla ngoma hi this melody so wena wo yi teka ya mahlweni hi ndlela yaleyo u ta vona ku chela yini swa ti-drum tini Yeah. so na ku ta n'wi ya loko ku va mi ri munhu loyi a tlangaku a kerekeni piano na guitar Yeah. mi swi endlisa ku yona ku se mi fanele mi endla music Okay, xa ku sungula ni me producer ya music wa me. Yeah. No ti chayela and then no ti endlela hinkwaswo. So every time loko ni fanele ni endla risimu ne Yeah. a ni swi koti leswaku ni ta yingisela beat and then ni tsala Yeah. ni kota leswaku maybe ni lo tshama so ni tela hi risimu fast and then loko ro ni tela ni ri patwini ni boheka ku tsutsuma ni ya kaya ni fika ni ri ni fika ni chaya loko and then after loko ni kume beat ya se ko ni sungula ku yimbelela se ni
ni ndla swesweswo se loko ku mile ku check in game na Medem ivi then kungena beat Medem wasiyo swi fane swiyima sweswo ne matanga beat mukanta pero no bula mara ne hi leswi ni swi ndlisaka swona ni rhanga ni hleketa e risimu kumbe ro ntela and then ni ya ku ni endla e beat ya swa endleka because na mikarhi na artist ne loko ni tele ngoma ni tsumani ya toilet ni ya record ende swa tirha lo mo teka fona mi ngena swa endleka phela ari happy ko jelia no mjola uvenga so mara endla ng toilet mara sikona ku uya kuna ku utarivala support tsumoya kun'wana ya recorder so loko kuma fana mi ta swi vesa swo hlebetela loko at least on fika ka ni nga rivali ku kambe and mina was part and producer so mafana meka sure ku unrival contain marito loko se nyika munhu ako a swi ta ku swenza kwini okay so going forward ne nakutiva ku vito ra Ben 10 rite njhani loko se mi ti brandala ka music okay dana Ben 10 because ni sure ka mi swi tayile because of mine ku ri mtakula so I'm imagining mi ri stage ni mi rhambini hala ka Siyandani mi ri na 45 va ku nghena Ben 10 Wiz tam khala bya un'wana Ben 10 Wiz so nakutiva vito ra Ben 10 Wiz rite njhani a ri hlotelo yini vito ra Ben 10 Wiz xa masungulo me a ni ri murapa ne before ni nghena xigazeni a ni ri murapa around ma 2014 13 or 14 so a ku ri na madisa yan'wana ya hala ka hina hi tlanga leswaku bifana and then loko hi bifana loko me ni a va ni bifa mara loko me ni tlherisela a ku va problem and a nga chayi kahle and then loko se va responda va tikuma ku na xisa xin'wana xi nga tikuma xi vule vito leri ra ku we nge bifana wona i xihlangi Ben 10 and then ni kuma ni tsakerini and then kuma sa ku na ti-profile letiya ta Ben 10 ni rhandza ni tshama ni kha ni ti vona cause xisa lexi a xi kota ku cincacinca xa transform hi watch and then xi nga transforma ka ku tala xi va xin'wana na xin'wana lexi xi lavaka so na mehe okay since ni kota ku tlanga beat ni kota ku tlanga gospel music wa gospel na wu kota house na any genre ni nga jumpa so ni ri kume kwala ka Ben 10 ni cinca ka ku tala na mehe ni kota ku transforma suka ka hip hop ni ya ka R&B to xigaza hi ndlela liya so ri tetani okay se ndlela yin'wana so like stay kahle ne and then yana that profile letiya hleme mahlweni na rona kuma ku mi ri rhandzini vele ko so I'm nge mind in the next 10 years kona ku Ben 10 ta fene ri cinca tam ta rebrand na lava vito nta because na la nga tshama kona ku na Long Wiz so ani ku le swi herile so kini ange heleyila se sense ku yini mara just ku rin'wana okay so lama huma kona ne anko ku ri tsalini ku tele ngopfu nto ku rhandziwa ngopfu loko mi leswi mi swi tirhisaka swona loko swi xiswona sound ya ma Bad Company vanhu va fana va lava kuma channel liya ya side ra vo Munada bila ya ushebe swi ngena ya ushebe shit liya vanhu vo tala va kumala loko mi kha mi tshama ka mi tlanga tingoma ne swi nge endleka nga vula ku nitlangeli Munada nitlange ushebe shit ntiyiso I think atsanini sound xigaza xi kona mara a xi talangi ndlela liya a va xi rhandzi hi ndlela liya ngopfungopfu 45 yo yi nga le mahlweni sweswi ne 45 yo yi nga le mahlweni mazwa so ndakutwa n'we okay futhi before ndaka question leyiwani mo hita so loko ni mi tiva ne because a ni lava ku dziveni tsime xigazeni because a ni mi tivelanga ko xigazeni loko ni mi tiva because leswi swi ta ni lwisana The Rock ni tivi n'wenya leyiwani hi video yin'wana ka TikTok ne yi nga endliwa hi n'wana sasa wa The Rock very man we hlonhli something like that so why it daleswa so ndanga nguthe no so The Rock ivi ngamanleya ni ka TikTok ne ni vona n'wasati un'wana nga okay u le ka TikTok and then unghena munhu u tsemeleliwini hembe yako yi a yi twisiseki ne kasi u le ku acting ka singler chaka background so mura kona ni very nkoka rinoko
va ri twana xitori xa Oh, yeah. ingen feeling lopo sitanya Yeah. ingen feeling katango sitanya so a hlamusela timhaka ta ku demon a yi kun'wana a fika bankuzi ivi loko a vuya sati va hlamala ku then n'we mi ngo va hasahasa we musuki mi mbali ka ti-Brentwood na Pringile na Omega why se swi kha swi nga endi se mi ri hasahasa then ku i mani mula yimela ku simileriwana Yeah. hi kona ni nga vela landza risimu leriya ni vona oh i Ben 10 and then I was like yeah the sound is nice and the next thing talk Ben 10 le xigazini mara before hi ta laya why mi sungule hi that kind of a sound before mi ta xigazini like sound liya a mi yi kuma kwihi i yini xi endla ku mi sungula hi sound liya Eish, na me vula ntiyiso swi tisa ku ni yi kuma kwini mara ne ku ndla music so like swi swin'wana swa ku swo ntela a ni swa ku yini ni nga xi twa or njhani mara ni tikume ni a ni vona movie ne ya ma Nigeria and then loko mo yi twa kahle beat liya ne yi na tithoni leta ta ma Nigeria yeah se a ni vona movie n'wana ya ma Nigeria and then good man marimba lama nga laya marimba lamaya and then and then ningena misikela medem nsukela medem loko a nghena phasi ya studio beat liya yi nga yi tshamile ma 3 months ni nga se hleketa nchumu ku ni nga endlani yo a ni lo khata hi sound liya mhlekete beat Yeah. mi sita ku mi ta chela yeah oh man ni hlekete beat and then ni swa ku no man beat leyi ni nga sound leyi ni nga yi tirhisa mara ku yini a ni nga swi tivisi ni ku ni nga yi rivali ni vhe ni yi endlela beat ya kona yi tshamile ma 3 months and then ni nga se yi recorda until ni fika ku va na nkarhi se ni mi robiwa a ni robiwangi oh an go true story a ni robiwangi ya swi lo tikuma swi tiyile hi ndlela liya oh and then so trick area like no man mata wanu ku mshani true story even though shendlela n'wina ne ngoma liya hey ya mystery hleketa loko ri ku ri moya hleketa mo okay hleketa i robbery just like the name i robbery lomu nga itima my search Benton Wits robbery i Baghdad from n'wina loko mbongo ngoma ta xilungu ma hingiseli i Xitsonga ngoma liya so ndivutsa ngoma liya ne yi la swin'wana swi endlekile mani ri sure swi nga swi endleka munhu loko kusuhani kumbe ka n'wi hi swilo leswiya ko va timhaka leti ta ku kahle wa swi tiva ku loko u endla risimu swi nge endleki wun'we swi nga humelelangi i ta va kona ma swi humelelangi ne mara risimu leri like okay ku na tshimi tin'wana to loko u ti yingiselana wo cina ne hi mhaka ku ta tsakisa ne ti swi vulaka it's about the moment yaliya ku fana na mahanyanya ta ku mahanyanya I have a lot of questions ka mahanyanya mahanyanya ya lavuyi no ta fika ka mahanyanya ka mahanyanya teka bari class leswa mabo mahanyanya ai ta ka mahanyanya so that song ne Robert story okay kuna ngoma tin'wana ta ku loko u ti yingisela u fanele u cina sweswiwa and then u huma ka swona and then kuna tingoma to fana na va Robert loko u tshamile ivi ri tlanga u vhe u huma ka mihleketo leyi nga le ka sweswiwani loko ku ni languti khumbi leriya ni vhe ni vona xitori lexiya xo ni vona munhu a famba a ya molweni a fika a kuma vanhu va n'wi khoma cinca ka njhani va teka tifoni va ri ku vhe ku va like whole movie hano mi nga nyika a yi le ka radio laha hina swilo hinkwaswo live oh mativa se wa mi jumpisa no ti tshama endlelo tiya loko hi ta lawa tshama ri kona ene a ni ta ku ba swipfulani ku na mitwa so ngoma la dasani ku andri show ku i true story kumbe swi endlekele munhu a true story so na n'wina and the me xin'wana xa kona ni fan ya Ntate Stana ne so Ntate Stana a ri na dideng leya ku loko a endla rap u hlamusela xitori a kha rap ma twisanyana and then loko ni endla beat liya a ni ri na Ntate Stana mihleketeni ya mina ku mara loko no yi endla ka Tsonga rap yi va ya xichangani ni ba xitori ni nga tisa something xa different because ni nga ku a ni se yi twa munhu a hlamusela story hi ndlela liya swi kutaniya swi koma mara a swi talangi a va swi endli hi xitalo se ni ku okay na mehe tata na xitori mara xitori xa ku ni fanele ni ku yini okay
loko no tsala hi ku ni robowini hi vavanuna va ku tala va swi ndla ngopfu sweswo plus momatsaneni eh vo dani na vo veri yini tiko rin'wana ni rhandza ngopfu because mativa ta vuya veri yini tiko leriya rini ri nga silokisana na dani I think kuma king munati ka Mkhulubutso ni rhandza tiko leriya mara ani ngo xa ngoma leya swi endla ka ni bela n'wena nge mfile tikweni leriya no I timhaka ta vutsotsi ne vavasati mara a hi le ka yona le tambyesiku rin'wana loko ku ri hi mina nga ta ni ri guest mara sweswi meni ka mara mo ta Mkhulubutso tiko leriya a ni kumani na rona hi ndlela yaleyo mara ni ta tlhela ni vhaka siku rin'wana so mina ni tivi ngoma leya a ku na ta ti record ngoma before robbery ti album mi sungurile nga sindla music 2013 nina 3 wa ti album before robbery so nina ma 10 wa ti single before ti album before robbery so robbery hi yo leyi nga endla ku mi pa strong mshani se amiri amtivi ani vole nkonko kwala like nto a music yin robbery ku vula ntiyiso hi yo yi nga endla ku vanhu va ku tala va tiva ku na Ben 10 Wizzy cause before robbery a ku ri va leswa swa ku at least la mugangeni wa va swi tiva swa ku hala hina xintlambana hi ndlela liya swi kutanya a va ni tiva mugangeni wa yena kusuka sa 2013 kwala a ni ri famous ku dlaya mugangeni wa ka yena a ni voniwa hi mali a ni voniwa hi mali mara ku se ni tikuma ni nghenela ni tivika at least nyana music wa mina twa ku wa chayiwa Giyani un'wana ni texta ku ni yingisela music wa wena ni ri le Jozi na ku rhandza ni swi kutaniya kusukela ka robbery okay ngome ku leswiwani before ya mahlweni ku na vanhu vo tala ngopfu loko hi kha hi cheka leswi podcast tirhisaka xiswani kuma ku mi vona ngopfu mavona vhele mi ti rhandzela mahungu mavona mara I'm subscribe so hi kombela leswaku mi hi pfuna hi ku subscribe swi ta na ku ri hina hi ta va better because loko munhu a ku okay va fona ku mi sponsor loko a cheka subscription ma kuma ku okay i vanhu va 20 a nga zi a va na king wo a nga sponsor so loko n'wina mo hi tlhava hi subscription la mi ta mi tirhi ngopfu and then vele loko ku ri ku na TikTok or Facebook or Instagram hi hina Shangani Gang hinkwako a hi fana tla mi ta gaza to ka TikTok i xifatihlu ka Facebook i ximbupe ka TikTok mani a hi ndlela le hina hi Shangani Gang hinkwayo that's how we branded hi ndlela yaleyo so hinkwako hi Shangani Gang a nga ta khumba le ya branding mara ya nava hi va hi ndlela yaleyo and xin'wana xa kona mi ta swi vona ku ri ku na ka xotanyana switsongonyana a nge se vuya ku chayeliweni diroka since a ya ka diroka va chayela so mara u humini le a vungomeni ko hi ku a nga fanaka a vona vanhu so a nga kona namuntlha a tshama kuma ku mina na Ben 10 hi 2 and then David hi ringete ku fona mara since a choose hi mfana n'wana ka Facebook a kota ku napa a nga koti ku huma a thembisa la tshama kona because a nga swi tiva va nga hlangana ku va n'wi napa so since va ta n'wi napa le ka Facebook a ri le ku kumekeni David mara no maybe next episode ta va hi ri na vona hinkwavo mchana va ri na n'wana wa vona so mina hi mina ni nga kona hi ku mina a ni pfuki vanhu mara ku na tlambi yi nga ni block-a tolweni ya ka Gaza and then ta vehla ka yona mara no Ben 10 sorry ku nghenisa timhakeni ta vanhu mara ni block la ku share status so a hi mahlweni sweswani mi nghena xigazini hi rivilo rin'wana ro chavisa swinene ku tlhela ku endleka swo tala ngopfu hi xikarhana xitsongo a xigazini i xi nga lava mi nghena xigazini maybe ku va mata vani sorry ku mi nghena mata ni vutisa so vutisa because mi endle robbery ne like line liya mani ni xo Ben 10 ne like ku ta va line liya cause ngoma pha loko hi tlhela ni ta bisa ngoma liya ya robbery a ni xo ku like ku na munhu a nga na different sound ku na Ben 10 ngoma la ya ba I think ni tiva hinkwayo mo loko ri ku chayeni mi nga ndzoko ni swa ni yimbelela ni yimbelela leswo chayeni ni nga tlhavela wait to wait so from that sound then me ku xikaza swi njhani mara famba ndo temadenda xigazeni a ni la ku ta kokwa no bula mara ni munhu lowa ku
ni a ni mi byerini ku ni na ti tlangela e genre yin'wana na yin'wana gospel kutaniya so ni vone nga ku leswa ti hip hop a swi na valandzeri va ku tala ngopfungopfu hi minkarhi liya ya aka ku nghena xigaza hip hop yi ve yi nga yingiseriwi total so men lo va na like ni ba robbery ni vona yi nyikiwa endleve mara a swi vuli ku loko ni be robbery ni nga hatle maybe ni bana yin'wana ya ku yi tlhe yi rhandziwa hi ndlela liya so xitayili lexa robbery xo xi blind ende a xi na munhu i xa meni ri wexe ya vhela a ni tshama i xa meni ri wexe so exigazini ni nghenise hikuva ni twa ni ri na ku navela ku okay na mehe ni nga swi endla no va na jealousy ni ku va nge ni tluli na mina nghena ne ya ko la ku prove point impela and then point mi proof hinkwayo ku kuna signature ya n'wina man xikwembu maxembela n'wina wani ina signature yin'wana ne yi ri a hi mina n'wana ngo no rhuma hi xikwembu ne impela mara loko yimbele tlhe yi bye n'wana wani ku ni nge ku teki kumbe ni tshavatshavo ngopfu munhu rhumba hi xikwembu waza ala ku yi ri a hi with friends with benefit mara ni rhumba hi xikwembu mara no le ai le ta ai na le ku ri a hi mina n'wana ngo ni rhume hi xikwembu mara yi ri byelo ni kombi mhlolo ne a ni nge swi swa ti-relationship a hi with friends with benefit mi nga no lovisi na ivi xikwembu xi rhuma munhu xi ku eka Ben 10 famba ya va thova timbili i ku i rhumo hi mina famba n'wananga different benefits loko mi ta xigazeni hi ngoma leyi mi nga rhanga yo ni rhange hi ku feriwa ku na ngoma yin'wana ni nga yi ba ya ku feriwa ne ni yi humese hi minkarhi ya so mari chinyama u tshame u swi vona ku feriwa swa bavo ni rhange hi yo ngoma leyi and then yi trendile nyana ka TikTok and then ku ya ku laveka dihit se manje ya xigaza a ni se attention ya xigaza se ni yi kumile se Ntombi ya Mutsonga hi ndlela liya so Ntombi ya Mutsonga ne okay I understand ku mlande Sign Free ne because Sign Free vele is good munhu la tivekaku and i munhu la tivaka ti-features a lot what is this so a ni swi tivi ku mi n'wi landzele laki ra yera ku loko a ri ngomeni ku boha ku va na swo kaya ivi ne mi pfupfula musi mi ri pfupfule njhani musi ri nghena swinandziya eka ngoma liya a ni feni ku dlaya blind ma ni feni mara loko ni twa ngoma liya ni te no man Ben 10 I know Ben 10 from robbery ne xi le xigazeni Sign Free I understand munhu la feature ngopfu Ramos ene lexi nga ni mara Ramos hayi mhaka to ni n'wi tekela hansi i ku loko mi ri vitana Ramos ne if loko a nghena ngomeni I compliment like I can't think of anyone a nga ta endla part ya Ramos hamba nga yimbeli ku fana na Ramos mara I can't think of anyone mo nga feature afika a nghena kahle mara Ramos so na ku mi byele ku okay loko mi hleketa hi Ntombi ya Mutsonga how did you come with these features ku ni ta vitana loyi na loyi na loyi na loyi ku sunguleni a ni ku ni na ku yi ndla ni ri wexe ne and then so ni bile ni posta ka Facebook ni ka TikTok so Muz ni fan ya blind kusuka khale se ni fan blind and then Muz xi ni textile ka TikTok xuke muna ni vona track yi loko endleni ka sa da ni na something for you then kama ku roll milk de ya mina so se ni go akuna problem ni got number phone ni text at same time ni lahlela project a hlwela xi ni buyisela yo same time lava Sign Free xikuma na xo xivekela so project leyi fike yi mastera hi musi hinkwayo xi na beat xi endla ti touch ups Sign Free mi ngumzi ku kala mfana Sign Free ne Ibrahim manager me so ni pfune hi Blanca kamwa ka stole stole na store a xi nga ta tshika nxaniseka makwavo proud mara ku mi ri ko Blanca blind a ni ngo hina swinengana Blanca ra pega Blanca am ka ruketela vanhu loko no Ibrahim Blanca no mala ka hina mranga mina la ka yena Green Farm ngena ka Nkovana wa kholwa hi ku swa yena swa mabindzu ma ya mara u mala ka yena mara Blanca hloko leya hisa hloko leya xi ni pfuni ni pfune hi xona manager and then xi nga hlanganisa ku Sign Free
a nghena ka da xi n'wi foyinela we munhu ku na track ya so ni kombela u pfuna pinci ya mehe and then I'm free shuka no mfana loyo blind ni nga yi endla and then manager yi take over. Swi ri kahle Blanca hi ngo xi vula ku penga vhele xa tipengela mara xi le ku tirheni Blanca xi le ku tirheni xe because ku na vanhu van'wana mi nge va rivali mhaka ku na Blanca a va rivale xi ta fika xi ku na munhu Yeah. ku na munhu se xi le ku tema xi le ku spaneni u ya ku yena tanihi magaza hi Blanca this Blanca that hlafita wa tinandi na ti iPhone yeah tone hi mbala small streets kwini na xi na mhaka xi xa mahlweni kha xi hanya yeah and this song mata this song ne Ntombi ya Mutsonga ni mu hupini kun'wana last year hala Thula Mahashi hala Mpumalanga hala hi hupane December last year oh got award yeah and loko ni mwani mtsakini amtsake mngatsanga kufana na munhu ofana Diroka ku Diroka a nominate maranga wina tsakela maka leyi kahle no vula ku matsakelo ma hambana wasipona ku loko ni mboni wa n'wanya yi tsaki ngopfu so cause na herile ndhaku leyi yeah some point a hi na ti-interviews la mi ngheni ka interview ningeni so mosivona ku loko mi tshami lama ka mi-interview a mi swi twi leswi nga le so mani swi twangi loko mi tlakula award mara ni smile mi xi voneni ku lexi xa ku tlakula le no mata ku ni swi confirm njhani mi langutini na The Rock ni mi languta ivi swi vola ku no man la swi kosi nga kona xi fambi la ku na nchumu and ingoma leyiwani ya Ntombi ya Ntombi ya Mutsonga Mutsonga so how was the feeling ku nghena xigazini and then it's a ku second song after ku feriwa ne ya ku feriwa and then ku Ntombi ya Mutsonga and then the next thing award yeah mi file njhani njoka mi filanga ku kahle mara ni yi tolovele nyana feeling liya cause where? award leyi ya vumbirhi vanhu mchava mi tshama una kerekeni loko hi njoka best attendee a xi xi kerekeni munhu ayiva ku tolovela award ndzeni ka wina award ya ka MLFM a ku ri 18 nga ku ri Exma 18 ya 18 a ku ri best newcomer award liya so feeling liya ni tolovele loko ni wina liya ku sungula liya ka ni wine ka track yin'wana ya me ya album ya Before Robbery so this time loko se ni wina se ende ku vula ntisa ni nga swi tivisa ku ni ta wina ni chuwini sami ya kwi ya ku hleleleni vona vanhu vo tala va nga va nga ri kona laha va unani a ku na The Rock a ni nga swi tivi total a ni nga ri na ku tshemba cause a ni nominatiwe na ti-giant mata ku ni swi vone yini ni swi vone mhaka ku speech xa n'wina a xi komini a hi xa xi tikomba ku munhu u toloveleni na xin'wana xo loko munhu a wina ro sungula ne khesiwa swi swin'wana ni khensa bra mina loko hi sungula swin'we exikolweni ka ni rap a ni tshemba mara n'wina laha mavhemi ku swi havahava mhaka mi swi toloveleni and then ku suka laha ka ti-awards ne na ngoma leya Ntombi va ri Ntombi ya Mutsonga maybe mi endla tin'wana tingoma after that kusuka ka Ntombi ya Mutsonga ni humese singili ya mama hi made it ntlhe ni humesa na project ya EP ni helela kwalano ngoma leya mama na yi tiva na swi ndla ku na EP na swi tiva mara EP a ndzi yi nyika ngopfu attention mi humese rini EP ni humese a ku ri December lexi endlaku ku mata ku wayi a ni chakula ku vulavula hi yona ne ni nga yi twangi kahle because hi December ku hlela music swa tikanyana hi December because ka makhelani va tlangisa ngoma ya so leyi va tlangisa yona kun'wana va tlangisa ngoma ya so kun'wana va tlangisa se za swi nghena la ndleveni loko ni sanga music ne u twa nga ku a wu hi ndlela yaleyo ma ku a ni zangi ni te hey na phosa nyana for now ni ta yingisela kahle loko se ni kuma nkarhi and then ivi ni hlela and loko se ni ta yi hlela ne ku va mi tila wasi ku ri nge vuli ku laya Bosha. But no, let's talk about gigs since gigs before Shikaza and gigs after Shikaza. Since me tike komshani me wise leswa mi endla. Maybe let me say hip hop. Since me so we see in this year. Even then me da. Okay.
say right. ndayikombela u nga ri khale. Okay. Alright. So ha ri kwala ti aningo amita hi ndlela yin'wana. Yeah. Then ya hip hop even then mi heta mi jika mi nghena xigazini. Yeah. A ni sure ku movhaka kumbe xana mi ta tshama ko kumbe xana hi le kaya hinkwako hala na hala wa. Yeah, So loko swi ta hi set that gig. A swi ri njhani hala and swi njhani hala xigazini sweswiwani. Yeah, swi ka site ra gig swi fike swi sungula ku nandzika hi minkarhi ya robbery. Okay. Yeah, hi minkarhi wa robbery ku gigiwe blind. And then mara se loko se ni fika xigazeni se hiko se ni nga famba ndzeni swi twisisa ku ya ka xigazeni ka dendiwa. I'm nga complain ku even ni karhela na le gig leyi nga yi teki na ni ta va right leyi wa. A ni tshama ni ala gig. I'm to that is telling taya. Ne? Yeah. So loko hi hlangana African Chef ne. Me perform I think 3 songs. Mrangi Robbery. Ba Ntombi ya Mutsonga. I forgot the third song. Xitalo loko ni performa robbery, Ntombi ya Mutsonga na Mama I Made It na ku feriwa. So I think So le rara u fama a ri performa. a na ri performana. Biyele ka Oh ya yeah. Mutsonga mhaku a ku ri ku nyanganyeni. Yeah. Ava lava ngoma liya. Oh yeah. So na ku tiva ku misona njhani tani artist ne ku ri u va na a few songs mara I rhambiwa gigini u swi vona ku okay na 3 songs and rhambiwa gigini. Yeah, Like swi njhani loko se mi ri stagini kuma ku okay mi ta tiba maybe ma 7 minutes and then swi ya ku ti njhani a ni hiti wa swi kota ku u nga yi performa le ka u lo ku jeni ka nkarhi hi ndlela leya u nga yi performa kanharhu fana xikan'we xa mina. kahle nje xi nga fika le stagini for 1 minute xi ba capella xi dya nkarhi xi yi ba xi hatla xi khata xo ka hanga ku a ni mitwi xi dya nkarhi xi yi vuyisa nakambe hi ndlela leya tikuma u performe ku fana na munhu loyi a performaka 20 wa tingoma. So na me swi ni olovela hi ndlela leya like ni rhanga ni langutana ku crowd yi ni fambela ku fika kwini u swi vona ku loko ni ba risimu ra so me a ni swi lava ku borha vanhu. Loko ni swi vona ku vanhu lava tsakile a hi xitalo ni tlhela ni ya performa na ringoma ra ku a ri tiveki ndlela liya ni vhe ni tshama kwalaya ni meka sure ku ni endla swin'wana kwalaya because Robbery ne it's n'wana kahle ngo ro nghena because ni ri ndleleni na intro futhi phela nda xi tlangela rona swi lava ku ri ya la ku a ni twa ku hi le ku recordeni la ku loko se ni ri tlangane u vuya ka leswi a kha ni vulala lawa ta twa ku marito because Robbery mi ya ri tlanga na n'wina because futhi loko hi heta lawani mi tlanga Robbery laya impela hi twa ku ri rini na ku mi twa ngoma liya ku ngoma liya swa tikomba munhu wa ni tolo kerekeni a ku va mayela mara ku chumela swa hava. So kuna swin'wana swi nga ka gaza swi nga nghena ngopfu ka n'wina ta artist ta leti ti nga suka maybe ka genres tin'wana ti nghena ka genre ya xikazi. Mambalelo ma different na loko mi kha mi vulavula mi different ka socials yini ku hambana ka n'wina na generation leya khale ya ku okay mu vulavula vanhu lava postaka like Ben Mayengani, Mr Post, Josh Rimani vanhu va so like wa swi vona ku na loko va post pictures ne ko va picture ya Mayengani I mean a jar na prom ngopfu ya ku okay ni mbale vest na jean na tap mara loko swi ta ka n'wina ne na vanhu va sweswiwani like loko posta picture ma swi vona ku munhu lawa teka nkarhi wa yena a teka picture ya clean na video ne a ku posta video yin'wana na yin'wana ma swi ku yi clean so like why me ri so into branding kahle mi nga hlamula hi ku avesa lava na va ta pfumela hi swona leswi lava ku hi swona leswi ni lava ta swi vula aim I ku hluvukisa xigaza ni ri and then aim I ku va music wa xigaza u nga tekeriwi hansi ku fana na khale ku vula ntiso na mene a swi ni jambisela ku tlanga music wa xigaza a ni twa loko ni famba patwini ni tlanga xigaza ni twa ku vanhu va ni hlamala ku u tlanga music wa njhani lo mara sweswi vanhu va u rhandza music luwa ende ba u tekela nhlokweni hi ku vona na ti-artist ta koho ti ri clean ti-artist ta koho ti masivo hi ndlela liya so mhaka ya ku mambalelo na ku yinani I ku endla ku once va ze va ku hlonipha and once va ze va ku vona ku munhu wa ku languteka va hlonipha na mintirho ya wena
ma swi twisisa nyana so i mhaka ya ku hluvukisa xigaza va nga ku ti-artist ta xigaza ti brimile ti-artist ta xigaza a ti holi a ti dendi va fanele va swi tiva ku ta denda ti-artist ta xigaza that's why mi vona ku xaviwa timovha ku mbariwa kahle hi ndlela liya i ku la ku kombisa ku xigaza xi le kuleni ende ka hluvukiwa. Okay, so sweswi ni lava ku buza timhaka ta ku mi va endlela njhani vavasati mara because loko mi ri tigigini ne because vayisala vanhu a va ha fani na genge leya khale vanhu lava khale ma hi nga ho ti-post performa ne a ro performa tsuku swela leswiwani to sweswiwani tlhela swa posta tsuku Benton ni ku sendela inbox mara u se ni hlamula ndzi ni ta ka wall like na swi ta ku va tele vavasati sweswiwani ma 2000 ma move very fast ne so mi endla njhani ndlela ya ku okay I'm a star right now ka Gaza and then kuna vavasati and ma swi ta ku ma ta promo ko ni nga na yona yini i ku vanhu lava fana mi ta ku macheri ne mi ku yi grand then yi mi texta and then mi hlamula and then mi sungula ku va cozy nyana and then swi ya mahlweni the next thing screenshot then xi posta ka wall and then from there vanhu se va focusa ka Ben 10 la out texta na vanhwanyana ka inbox va rivala hi ku Ben 10 u hi nyike ntombi ya Mutsonga u hi nyike robari so how do you handle your socials in terms of DMs na ti-posts sometimes na timhaka ta ku mategiwa ka swa negative but okay maybe rin'wana ri ku bench na ri dlayi and everything so because obviously music a hi wa munhu un'wana na un'wana ku na ku robbery yi bela mina yi nga beli cause impela ma swi vona mtombi ya Mutsonga yi bela cause yi nga beli mina so how do you handle such like from the girls the tags and the negative comments? Me ni endle swilo swi ni olovela hikuva ni teka account ya me ni nyika manager. Good shot. Master Magaza, good shot. Yeah. So ndeka account ya me ni nyika manager me ni kumeka ka WhatsApp ngopfu na teka nkarhi wa ku leha ni nga ngheni ka Facebook cause Facebook ne yi simple yi fana TikTok yi simple munhu ti number phone swi nga endleka u teka nkarhi u nga ti set kuma number phone ta me mara wo type ku Ben 10 Wiz utani kuma inbox loko no tshama ni ri munhu wa Facebook swo ku ni ta tshama kha ni hlamuletela ti chats ndlela yeleyo so ni te ku swi nga ni bayizisa swa bayizisa ngopfu ka side ra vavasati swa bayizisa ni va ta ku text mbona nga ri mina ku rhandza vavasati nyana ni nghena kereka ni endli sweswo hi ku ya hi swi everyday talk ne very ngwe the problem and ngo tlanga ti keyboard la one guest I Ben 10 Wiz mi nga ndzimi Jojo tlanga keyboard na wa kereke kombe ku va livela Ben 10 Wiz mina no va host very ngwe tlanga keyboard ne keyboard tem tlanga na vavasati va ri va tsipelana na matihlo loko va ri le u vona mara ne swa bayizisa vavasati va bayizisa so ndlela ya kahle ku nga tikumi u nyike n'wansati un'wana na un'wana attention hikuva u fambela kule na so teka account ti nyikela manager yi ta loko u la ku posta something u ta posta mara account yi fane yi u nga so loko mi ku na ku tisa mhaka leyo account yi endliwa hi management loko ku na picture mi lava ku yi posta mi hlenda nga ri this is a dope picture mi fanele mi sendela management na me ni va ni ri na yo ni nga post manager ayi nhlawuleli ku posta swa njhani as long as fambisana na music as long as fambisana na Ben 10 Wiz na posta mara ti video ni fanele ni komba and then hi kota ku plana ku leya wa editor la sutana hi ndlela liya as long as ku ri Ben fambisana na Ben 10 Wiz na pfumeleriwa ku posta so ni la mhlamla na leya yo mara I'm sure maybe masivona sometimes or management bamdela sometimes go loko that negative comments about you mi ta handla njhani maybe nga dyondzisa upcoming artist in'wana ta ku fashion sa ku endlisa ku the more u la ku ti prove ku right the more u ti jumpisela loko u zama ku lata ti explain kuna mihleketo leyi a yi ringani mihleketo leyi a yi ringani vanhu ka Facebook va nghene va borekile swinene nkama wun'wana nga swi mini na swilo leswi a swi vulaka wu la ti-reactions la ka comment ya fika ku Ben 10 Wiz outdly Ben 10 Wiz this a nga swi mini i fan yin'wana leyikulu ka wena se wo fika yi tlhe wa hlamulana sweswo ivi wa hlamula marito yan'wana ya ka nga ri kahle ma swi twisisa nyana so me ni vona nga ku man vile ti-comment a yi xitalo ni hlamula a ni hlaya mina
Oh, more post- manager yi ta vona na swo yi ta hlamula thank you sharp hi ndlela liya swi kutaniya so cause men ta catch swi ri comment leya yi nga tshama hi ku na ku tiva and I like you too manager yi hlamulela n'wina a ku nge vi mina so manager yi mi hlamulela a ku nge vi mina a ku nge vi mina vavasati va vanhu va utwa because mara ma imagine mara n'wamhani a commenta ku Ben Louise you are cute I like you even then manager yi commenta yi ku no thank you so much I like you too I would like to meet you someday kasi a hi ku hlamulaka even then munhu a gigina a nga swi tivi ana nga hlaya comments a nga swi tivi no tshama xi comment ivi ya gigini kuma ku xi laha xi xelana lexiya xi ku hi mi luya and then i tibom oh so no sikomba ku you're under a very good management Yeah. ku endla swo fana swena ku someone not problem yeah so exi na ku mbutisa ku what's coming mar before mi ni byela ku leswi taku ne yeah mahinyahinya my avula hi yona leya mahinyahinya enhlanyosi ni ku vonini wena ka mahinyahinya loko ngoma leyi fika laha ku mahinyahinya u endla swi swin'wana ni ti ku endla yini wena u teka voko u ri veka laha u ku hi song wena loko ku mahinyahinya I'm saying wona because u teka loko ku mahinya u teka voko ku hi song mahinyahinya famanda na wena na ku tela loko yi ku mahinyahinya u ri hi song mahinya mi nyika vanhu yini manya i mahinyahinya munhu lama vulavulaka hi wona tell me about that song ne and tell me about what's coming mara mahinyahinya and the dance ku na tata ku byena trend hi ku mahinyahinya yeah mahinyahinya ne yeah kahle la ku vulavuriwa ngopfu hi ku la ku twa ku nandzika u la ku twa ku nandzika ku vula ku nandzika ka le ebyaleni so ku na dideng leya ku loko u ri le byaleni u vona munhu so a ri ku cineni a nga se dakwile se manjana se track leya hi bile ne hi ku ti duma kwini ti vuya kwini namuntlha ma yi twisisa nyana so and then hi ku ngoma leyi yi nhleketisa n'wahlengani loko xi dakwini xa ti rivala xi kutanani hi ndlela liya so ngoma a hi vuli swona u ta endla hi liya siri n'wahlengani ngoma ya ku cina ngoma ya ku siri yini tsaka n'wahlengani loko se xi daku xi tani ku ta endleka yini xi ri tana ni ta mi kombeta mahinyahinya xi tana ni ta mi kombeta mahinyahinya so vo hlanyosi va tlanga ni n'wahlengani vahlanyosi vo ti cinela leswiya hlanyosi na vito xihlanya marito ya vito yi hlanyosi a vo ti cinela ruvala ka hina be hlanyosi ne rumala ka hina hlanyosi rumala ka na famanda ni voni loko a nghena i na verse famanda ka Oh, because- track ya mena famanda yi lo collaborate i collab because leswi nga postiwa leswi ni nga swi vona kwa swi postiwe I think tolo o tolweni yeah loko mi vona video leyi mi swi ta ku hi va hi recordini so nga ku tolo hi leyi u nga ta dropa hi oh yeah tolo o tolweni ni vone yi postiwe so mara ni vona nge part ya famanda loko ni vona ka cina manyanya ku ri e part ya ehenhla mena ka n'wina yeah okay so speaking of ni ri famanda loko a yimbelela ehenhla ka Ben 10 wa ma ni vula ku a yimbela ehenhla ka layini ya Ben 10 because it's a collab ehenhla ka voice ya mina mahinyahinya yi vangile mela ehenhla ka famanda mahinyahinya ene phela mi ri n'wamani n'wahlengani n'wahlanga hi xipelo loko xi dakwini a yi xa ti rivala siri xa tireva tani ta kuma mahinyahinya lama ma famanda ka mahinya ehenhla ka Ben 10 so ngoma leyi hi yimerile yi catch already layina mi nga yi faka laha so it's a collab aneste kuna dropa vese ya famanda maybe sneak peek nyana mhla mta yima yive yi huma mve muku okay famanda va ta ku tola ku yi huma but I don't know sweswi le ka n'wina na management but it's a good one so se ya ku fane ni nga ri khale na ku tiva ku what's coming what's the plan where are you going what are you doing with who plan ya mina ne i ku va ni ti vona ni onge music wu ngo ni tirhela ku fana na leswi wu tirhelaka Ben Mahingani ne yeah onge music wu ngo ni tirha the way love sucks so ni ti lava ni ri la Ben Mahingani a nga kona good shot yeah
good inspiration Ben Manga. Anithembi kuna mhlambi kagaze engalawe kufana. Never. God, there's no way. Ko hava. Achievements, Yeah. love, Yeah. and the aura man when Mangani is there, ungabula namuhla uku Mangana ntali asibi. Yeah. But if ungala even awumela la demand luya. Yeah. Hala you be like, okay. xa cinca xitori Yeah, you story. so na mehe ni la ku ti vona ni ri la Ben Manga na nga koho ku sukela ka leswi a nga swi achiever na the way a nga lastisa yi so ka music artist ta sweswi ba track now after 3 months va ku rivele va humile ka wena That's a kuna ngoma yin'wana xisa xin'wana xa afro yeah xo tima xo rhandza ku mbala mubutsu kuna na line yin'wana xi ngete byi fana na chepisi byi nyanganya sweswi mayitanga mali yeah so hi leswi vulaka swo hi leswi ni vulaka so a ni lavi swona sweswo I'm like ba chepisi la ku ba music wa Yeah, straight yeah. ku fana pampers mata pampers ayiboli a ni tshama si cheka mara ku hleketiwa njhani famba na dumping ntshama kasi mina because ne ba dampa kuna kun'wana hi vele dumping ne a ni tshama ni kuma pampers tiboli like leswi n'wana ma swi vona swiboli swi muhlweni to ti tshama ti ri hi ndlela yaleyo ti pampa a ni ti fiki njhani lawa mara ti very va kombela cheleni nuku yo ha to nwa a ni lavi ku fana pampers a ni lavi ku fana chepisi No fana- ni lavi ku fana pampers wa mna but classic ne yeah but man loko ni cheka robbery ne a ngoma ya ku ta ku 2 years later a ya ha tsakisi loko ni cheka ku feriwa ku feriwa loko Yeah. ni cheka mama I made it Yeah. va ha ri kona vanhu lava nga ta make it Yes. loko ni cheka ntombi ya Mutsonga Yeah. va ha ri kona vanhu lava nga ta va ti-friends with benefits ku tshikeleriwa mahanyahinya ku tshikeleriwa ti-friends with benefit ku tshikeleriwa ku famba ndhawu gade ayi mina n'wanako ni yo rumiwa hi khoso amara na mito so album EP okay ku ta ku ri single manyahinya mahanyahinya hi se decide ku hi ta humesa hi singile kumbe njhani a ku se decide-iwa hi lo tikuma hi nghene studio hi endla ngoma and then hi promota loko vanhu vo tikuma va yi tsakela va yi lava hi ta va nyika na ke ni endlela vo music lowu Yeah, So, yeah mara I think mi endle is it tolo mitolweni etolweni ya yeah mara tolweni vusiku hinkwabyo loko mo tolweni na tolo loko mo cheka after video liya ne I think you can tell ku vanhu va yi lava Yeah, yeah. like va yi need ingoma ya sharp ene ingoma ya sharp yo vibe yeah For Good yeah, Friday. yeah ne Masha, but no, ani mnyikta ideas, ngumi sitiwako. Ngokuma ublogu ye management yo. yi tlhavetela foni la yi nga tshama ku na ku lo ku search wena ta block It's not Joro. Mingayi Joro. Okay, so apart from my nya each one stuck like EP album or single. ku vula ntiyiso ne a ni la ku tshembisa nchumu like ngopfungopfu album ya album or EP as ntlambi a ni tlambi yi dyondza everyday swin'wana hi va hi nga ri ku swi tiveni hi swi dyondza hi ndlela me ni vona onge album a ni se va sharp for yo as munhu loyi a nga se tivekaku hi ndlela liya Ni nge msuha hi mhaka to tiveka hi ndlela liyani. Mo mala ku cooking munada na swi tekari ku endla album. hayi maka so hayi maka Tekari ku endla album. hayi maka swi ntwa ku album ya disturb ya loloha vanhu va loloha vanhu ku yingisela u nga ri artist liya ya va loloha ku yingisela tingoma hinkwato va na leta ta ku va not neta yingisela track 1 mi kuma sa ku track 10 hi yo yi baku ku tlula hinkwayo a nge fiki neta yingisela track 1 a twa goneka a nge hi mahlweni Yeah, plus So- plus nkarhi yin'wana loko munhu a humesa album ne yeah swi ri trendaka Yeah. vanhu va tshama ka rona. va tshama ka roho na loko va pfula album va vhi va kongoma roho nkama wun'wana Mi kuma ku na a very good song ne ri nga tumbela mara a ha twiwi. For an example ne album ya Metro until loko mativana kumbe njhani. ya tiva Album ya Metro leya yi nga na vo Matlhavana. yeah Ni fa risimu rin'wana ro like a ni tshama ndza karhi tlangiwa ra tlangiwa mara a ni tshama ndza karhi tlangiwa va ri u fambini ri slow ri na git mara Yeah. sinene ni fila nga ri sinera ri like album yi ri tumbetini so Yeah, va na vo yeah. Matlhavana va na vo this and that mavo so lomu mi ku chakweni album maka sweswo na mtwisa mara I think EP works ne because it's
4 5 until Yeah, song yeah. so vanhu sweswo va nga kota ku swi kondelela swo fana na sweswo so okay loko se mi ri na swin'wana mpfula mi nyika swo handle ka mahanya hina that's one ka socials yeah then loko ku ri you around loko se ku na ta swin'wana when now we're always here for that yeah so before hi pfala yeah na ku tlanga xigengwanyana xin'wanyana and a ni xi preparanga ne mani xi hlekete kwala hansi na khiya na phone kombisa ku a xi phati ya prep lawa mara ku ni loko hlaya hlayini ni ya checka swimana yeah ne so okay a hi ngo sweswiwani mi nyikiwi 500,000 yeah maku Ben 10 Wheezy Endla Gig what are the 5 artists leti nga ti siku ti rhamba 5 not 200,000 maku Endla Gig mara 5 artists nga ti simu ku lava 5 lava una n'wana mta loko se ku sele 40 rand se ni ta mi vitana mara before yi hela 200k leyiwani kombela ku rhamba 500k leyiwani kombela ku rhamba 5 leyi na tichomi ta ku tala ta artist ta ni kwatela mara no I know you know like gig lawa vana mbuyeriwa yeah number 1 i N'wakhambani crush ya mina tagemba na tikuzi tagemba na tikuzi tagemba N'wakhambani and number 1 N'wakhambani nga rivali ne ku ri a hi mina n'wana Rhuma hi Xikwembu number 1 N'wakhambani and then number 2 Metro Beats na n'wi rhandza da man yeah Ruza the Pro G-Man yeah wow 5 in fine choose and can yeah because kusele one and tele tinkosi phela Tatele phela. N'wakhambani na Metro na Rosa ina G-Man lo batsipa obvious Ben Mayengani yes ngilo mona ke banda mama tana wa yeah okay sharp manager yiri mfane mbag ngoma ne so ndamthusa ka producer talandana na feature yeah ndabona talandana yi yiku J John G-Man choose only for feature for ngoma yi one night stand na xigaza kumbexani n'wasa valosala va ni tekela n'wasa you could choose one you go ile budget mara we can only afford one hinkwavo sala va vete va lava 2 rand mara hina hi khomi 2 rand na 4 rand hi lava ku ba ngoma G-Man J John ala na abuse okay and I nyiki the reason nge vula ku why lo mo choose I'm Jim explainer ana la kuranga ku explainer phe I know explain from like explain but loko I'm like explain explain no loko vesela vanhu vambirhi ne it's not like what are choose mara ya G-Man na barman na J John ya G-Man epal ngomukela ti mara ita nda camera ya hisa mara ale liketleleni G-Man amata ka G-Man ya N'wasan G-Man loko mloko explain lo wala no explain nga ku nta on ta on ne yeah okay very kakangoma leyane bala kumba free ngazimi chachumu mazim producer chumu ne baku kuna riff na salan baku bala 2 rand na ikom 2 rand riff na salan kangoma leyi ngete mla kwa na G-Man ani tengeleyo anlana ku ihleketa riff musa riff yebayi shi chaya kudlaya she shaka badebele yeah ene kosane loko ka tlanga ngoma ta riff yi rhandza kwala ku i riff yebayi amo band akalalo ka irandiki la amo band next ne ayina yena makana swona tsana xitivi loko i riff yebayi ngata ka riff na I wish like basala vanga swona leswane yeah then ku mnoro lo wanu humele pen yeah okay so loko vo miya agigini ne yeah balava ku ri mitana na influencer ne just ku itshama na n'wina and then va mi ya xisati va mi tshama na yena la ku kahle for whatever they think of va ku hina 2 rand la hi nga buka Samantha kumbe Selesele swere khosa mi nga choose mani va ku choose wun'we ka vanhu lavambirhi Samantha or Selesele ya tshama hansi
Mara why mina endla sona? Why mina endla sona? No, it's a game. I nothing personal. Akuna catch munhu. Na vona vanhu lava hi vutisaka ne va nge catch na siku na rin'we. Na siku na rin'we siku va catchini. Va go hello Celeste na Samantha. Ku ri mata mendla yini? Ya tshama na hina ka VIP. Your own table mir too. Va mi tsela swa ku nwa and then pictures and then Yeah. you're gonna post those pictures. Mi nga hleketi driver mi byela na Chavi. Yeah. Sele. Celeste. Yeah, na xifrustana. Ma ku xangonyuta. Oh. Na xifrustana. Sele. Yeah. Iloko ndleni ka ngoma na hlavusikiza yeah. Lesibonyana leswiwani. Yeah. I can't wait for whatever. Say scheme nga choose sure. Oh, from nya mara man. tangfonela. Lokho I just leswi a hleketile. After I could have chance leswi. Yeah. Loko okay, we want to do a work song name like a work song. It's a work song, but you have to choose who do you want to do this song with. Okay, Chavisi MC, come with Dumsan Baloy. Hey, fella, come on, tanga gaza, come on, man. Ako Chavisi MC, Dumsan Baloy. Wako ungazi na from yo, hey, what are Benton with the CL, Wimbledon, and Chavi on Dumsan Baloy. But I want to do a song, ne? Let him start with it's gonna be a funny song, another jokes, raka gaza, but no gaza, but because my stuck on hi, kondo. So, much as a man between Generally missed the Dumsan Balo. Ali general. some not think I travel London. Generally, yeah. Okay, man. So, what do you want to say, your fans and your supporters? And your family, because mina in most cases, Lauren, I don't count family as fan or a support. Yeah. Because even now, and look, what's about commerce support? Come on, friend, like we so because na bibele ya bula ina ba prophet. Yir prophet angaranzi ula moko yeah. Mwanele tikwe. Sa na thamolo mukunguna loko ma bad ngumana ta khale ya am dometikwe. Na ashina makana munla until na mina na because ne anta mantana muno wa green farm in December ka chesa mjolo. Maloko no humani ya kama bambe. Swingeni leki mutu ngoka nga jase mjolo mako ne profit le green farm so ban celebrate le. So nakta go what like what do you want to say to your fans? And you can even talk to your management as well like Kalemere swingwe for Mkalunga waswa swingwe like what was happening, what do you have to say to the management and the fans and everyone that is involved. Number 1 in la ku nranza cancer. Why interested to nranza cancer? Ani kereke ya funa pela nranza cancer. Number 1 la cancer support leni kuma ka mtswari. Va maname imfundisi ne? Imfundisi ohlonipheka nwana bo inhlambi yobathi ingoma takuma ndleni mara I number 1 fan yami yeah ban supported indlela yenkwata bala kutwa nchumu nayo mayinyanya bayipostini anyway ba dropping soon ba posta news posta a problem eh problem posta news problem news problem yeah bamala me number 1 fan ya mina and then naba secretary hinkwavo like ayingefiki la ngafika ko lokhu bangayinyika ngitindlebe so iranza kuba cancer and then management iyo yendla ukumeka sure Benton Wizi ukuma gig Benton Wizi music waye wa sharp Benton Wizi wambala Benton Wizi so management so ndanza cancer management defense ngwan ni cancer na bra mina blanca Stole. You know what it is. Yeah. Blanca, you know what it is. I am Mashaka Mana Baba. Yeah. So yeah. Okay, and then Banlava Stirmagu, anything you want to say to them? Lava Stirmagu music. Obviously, first time I thought this Stirmagu. So, Aba tell music.
wa ku tala wa ku yisa le ndleleni kuna Jerry n'wana Mbuyelo Rams ne I munhu wo skima na artist mara ndzi vona n'wina yi ri side na n'wina ku humelela yini i scheme lexiya i scheme a xi ri koho hi minkarhi ya ti-robbery xi bihile video a xi ri koho na loko biwa ntombi ya Mutsonga ya wa xikimi xa n'wina iya a ni lava ku confirm le no yi ta hi ndlela yin'wana i scheme n'wamana ku yisa Mbuyelo Rams i scheme loko va la hi sweswo le a mi ya ku mara mi siya mara se yi nandziha ngopfu sweswiwani ku na van'wana va nga because va n'wi bifa a tshame ka VIP mara a nga bukiwangi gini a nge hlamuli phela a nga hlamula phela va n'wi Flash could test. Before I saw Gune Flash, she did performing like some Timban la. The taka phone taka video. What be Beyonce? No. Masoko mfambi liban la. Tella la mi before I said aba. Look nanti kuna wone kuna Timban. Amara Flash Cortez nang sabawela. Nang sabawela. Dela Flash. Wana was beef Flash. She beef está tamura na stemba lesha. Sir logo shifuka nemthilo wesitlela kwesitlela. Shifuka shijika so shlamtana na studio. So I stand there. Yafana. I stand there to respond to anything from anyone. Team mashong lava 99. Asho asichuwa mara chance Ashir kunyumanyumen like ashir kunyumanyumen black. Mara no man na case management hey ya tira. Yeah. Atira management and lokwela wa ikuma ayivan lavo loko va fonela kumbe va WhatsApp swa hlola phela leswi endeka na ku va hirila I mhaka na ku ya ka hi vulavuli ngopfu and then whatever is coming I wish you all the best manya to the listeners and the followers please mina that song from that clip ne nahlanyos ngibona ngiyahamba nahlanyos awutazela nahlanyos washo kuma nahlanyos chako divide ka mdakot len divide ka xibhangu I producer Hlanyos she producer Bliss Boy tasuka la na sweswi na swa xa producer Bliss Boy na xibusa ku why xena leswa ka menya because me ya xika vitela menya so push on na mfenda ku swendeni push on defender ngutshama defender ngwe anything sele ngisela ngopha la va Mr. Kulowan fan lo even then loko aku mara Ben 10 la for in so la ibo vanhu van'we lava and masoko na teka ta advice ta defense swi ngoka swo fana leswi na teka ta advice cause munhu wa ka nga wo va fan just anga yimbeleli u kota ku pick up ti mistake ta ku tala ta ku tlula we a nga kona lo nga ta fika bad track ku ayibi kiri yisume anga kona so defense namhla na yimelela mayite na le mi nga recorda mi ri toilet me host ne yeah man can go and loko ku ri swin'wana swi taku loko swi humelela hi tshama hi ri kona hi byela ku okay na swona so around la kwenda swona so fana swi tiveka I problem and akeke na mimbelo mhlamo tlanga ntsena ano chaya and then nizamile ku yimbelela so tsanda swi vona mara sinandango na tingana mara sinandango xikaze ene kuna ngoma yin'wana swi tiki ngopfu ku huma tagline leyo a hi mina n'wana ngo a ni tiki ngoma yihi mani mi post mi kha mi ringeta ku la ku chela tagline liya a ni teka mi tlimbeka maza unjolela u karhi u ni posta undumisa zaka a yi ntlimba a yi tika ku nghena la mara loko se yi helini ku swi swa straight okay no na problem no kids ngokubana n'wina management thank you very much na taka hi munhu vulavula ngopfu vulavula ku vona kumbe ku tiviwa mara it's okay that's that comment la leyo lo mna swi ta ku imani ne na ni swi tivi swi tiva ku munhu kumeka ku mina gigina ngayi munhu aloyo na pensionary yexe mara waya mara nga tikomba ka risk uko I fika ni tshika ni hlupheka ya tshama movie lava cheka va ku pension yoluya una mani lava cheka so me under any nta ku yini record label kumashani ya independent kumashani
something is pending I'm like swi humesela rivala kuna nchumu xi nga le ku phendeni ni under nchumu no va under management oh okay ku nga long with entertainment okay so I record label a nchumu ko va like a group so no unlike ubutsa okay I group okay ani mira record label na I wish management ingayihlamula but I don't know ku yi nga ze yi hlamula shem but unlike tiva yini ko va group nje yi nga na n'wina kumbe xana ku na swin'wana yi swi endlaku ku ala man ya nxavisi kahle because ku na problem loko ka tlambi la ita tlhela kahle loko na direct ni nga tihlamulela ta ala ku va na artist kuloni under management yin'we na n'wansati wa ala ku va tekiwa va ri two hi munhu wun'we ku na loyi a nga ta nyikiwa attention ku tlula un'wana men la ku duma men la ku pushiwa se loko hi ri two ta focus what if xa dlaya xa ni tlula ke what if xa dlaya xa yo leyane oh so I'm like biasing na jealous kusuka kwalana okay so it don't mean under long with entertainment yes loko se long with entertainment le la kwenda swin'wana ita hi byela ku la kwenda swin'wana even they vutsa ku yini ivi yi hlamusela sweswiwani ya ha ri na munhu wun'we ntsena ene munhu wa kona wa gatekeeper a nga mi lavi se n'wi tshike na rhanga a ya henhla a boom and everything maybe I'm consider mi ta ndzhaku loko sa hina a nghene hinkwavo yimani wina 5 wa tawata ka munghana lonene ni fana beni mahengani mitsala mita yes no hi khensini and sorry leswi nga endleka tolo I think mfana swi mention up futhi ku loko swin'wana mi kwateleni mi ta ka episode mi ta checka futhi sorry for miscommunication leya tolo loko am fikile record kona and then mani nga ri kona so tani mara na communicating because I'm going kwatela ya mahenya hlanyo switch ni le hala serious yo kwala pe because maso wesa wa ta mahenya lawan bar bota ku lawan la studio no problem when and apologize for tolo mahenya I apologize for today handle ka sweswo iyo van'wana mfana urito and again namuhla kumbenyana swin'wana mara kota ku fika and thank you for the patience and everything isukubona n'wina and like I said all the best management khomamisa wani ku ya mahlweni mi ngipfuna yevesta n'wi tirhiseni loko la ku bangoma and then Mr. Bangoma loko la swimani zamani ku ngikuma nakula ka George yes man ngukumeni nguWhatsAppini vakumana so mingarivali ne hi nominated ka ti Mama Awards it's Mzansi Arts and Mama Arts and Media Awards yeah SABC yini sifaleke kumbe kule ta meka sure because and na swi mata miyevula ka Facebook loko fika part leyi ti huma laha hansi ti started laha hansi laha kha ti hindza laha hansi lawa ta mama mi votela swa fala ku nga ri khale please vote award leyiwani ya hina loko vona hina ku n'wina again please subscribe follow us like us everywhere and hina a hi chavi ti commentani mi byela ku okay swi ya kwihi na kwihi swi ya kwihi na kwihi hi kota ku answer because hi lava ku tsakisa n'wina before hina hi ndlela yaleyo sweswiwani producer va busy laha loko hina hi tima tikhamera hi ya tlanga robbery chachani robbery hi ta yitwa tikhamera n'we hi famba mi ya streama robbery mi streama na ntombi ya Mutsonga mi streama na hinkwato ngoma leti ta Ben 10 and a lot is still coming so stay tuned va mi follow kwihi man follow ka Facebook TikTok ni koho Facebook Ben 10 Wiz TikTok Ben 10 Wiz na men hinkwako Ben 10 Wiz ya ti X not ti Z mani ta X sema ku amfanele swa nga swula masungulweni so ka Facebook imani imani nga swi no swa bicycle evito rin'we Ben 10 Wiz hinkwako leri nga la yeah ti XX late not ti Z XXX okay yes mi ndlela leyo
And then loko se fare nkesi ngwana mama Nkesi. dahlangana xigazi impela ngokuhambana I love you I fell off Steve ta gemba na tikuzi ta gemba no it's a no